Pravimo doručak od 4 vrste gljiva: papreniča, presnac, grabov djed i vrban. Prvo ćemo upršti crvenog luka na ulju. Prvo ćemo isijeti papreniče da izađe mlijeko koje je grklo. Sad ćemo papreniče dodati u luk. Da udinstvamo gljive moramo dodavati vodu. Sad ćemo dodati presnac. Sad ćemo dodati malo vrganja da zamiši, a ostale nećemo jer ih sušimo. Na kraju grabov djed, jer je on mekan, jer nekako se raskilja i bude ko sir. Sad ćemo staviti grabov djed. Što smo ga isipli. Ovo je bila zadnja gljiva što smo stavili. Bile su 4 vrste. Sad ćemo dodati malo začina. Ovo je koprije. Crnjevša. Jušna. Sad malo soli. I sitno začina. Eto, sad ćemo dodati 2 razmućena jajeta sa mlijekom. Za kraj da probamo kakav je ukus. Fantazija. Ćao.